I ljudi, dobrodošli na kanal Luka Teo. Kao što vidite ljudi, danas ćemo pogledati zajedno novi Stranger Things sezona 4 trailer. Znači ja sam ljudi ovu seriju prije 7 dana pogledao i završio za 3-4 dana, znači dobra je serija. Pre kad je izašlo nikad nisam dao šansu, mislio sam da je sranje, ali iskreno dobra serija. Da ne dužim mnogo, znači pogledao sam neke likove. Znamo da je onaj Hopper živ i još neke stvari su pri seriji u Kaliforniji, nije bitno, neću mnogo kenjam, ljudi, idemo. Ok, to je onaj portal što su uništili. Ok, neću. Jebote li. Tako novo čudovište ljudi. I mi sve jedno bilo. Ja, to je njen brat Billy. Gone but not forgotten. Iskreno, dobar je Billy, samo ono. Htio zaštiti sestru to. Na kraju. Steve, načelnik. Ja, evo ga ovaj batica, evo dvojica. Ok. Ispaviše. A muzika uvek kida, boraz, muzika uvek kida. Hopper, brat! Ne, far from Hawkins. Because I thought you'd be safe. A war is coming. I'm afraid your friends at Hawkins are very much in the eye of the storm. Alo, Dustine, kako? I don't have my powers. I don't know how to say this other than just to say it. Without you, Izgled su uzeli. we can't win this war. O, muzika kida. Goosebumps. See you on the other side. On the other side. Ovo dvoje, znači. I was convinced I was put here for some other reason. Maybe I could still help. On je u Rusiji It's završio, the to last thing I znamo. do. People say Hawkins is cursed. Jebote, šta je ovo? They're not way off. What the fuck? It's time. Uhu. To je neko novo čudovište. Neki novi lik, neko novo čudovište i nova sezona ljudi, sezona 4, let's go! Kako dobra, boraz, alo, hype mu hvati sad, znači, joj, jedva čekam taj maj, kraj maja, jel tako, da, 27. maja se emituje prva epizoda, ljudi moji, joj, sad ima, koliko pregleda, samo 5200 ovo ubagovo, buraz, ima 38.000 lajkova, ja da zveknem like, i vi zveknite like na ovom klipu, ljudi, subscribe kanal, i napišite koji vam je omiljeni lik, ljudi, znači, u ovoj seriji. Tako da, eto ljudi, vidimo se u nekom narednom klipu ili live streamu. Pozdrav!